Ndatinda o Kalau na ngororaga miradi ya thirikari nene iria koni uhoro wa mai ya gutumikira muikari wa guku county ino. Haha rutara turi ni demu cio ikaneta Colonial Dams kana demu iria cienjitwo ni athungu miaka iria tutari na wiyethi, na twina demu makiria ya 1,000 ya teno twinayo haha umuthi. No umuthi gukena ni ati demu ino riu ni atuika ni mai ni mekuhuthika, mai ni megusavu ikaria rutara itura riri na ngurika, na testing kana mai already ni mambiriirie guitwo mwena wa ngurika. No wira wa miberethi ya kuingiria mai matura-ini maya ma rutara hakuhi na demu, wira ucio ni hindi urambiririo umuthi. Itari ndioka rutara ni ndagera Gacwe ni handu twina project borehole cukuru wa Gacwe primary ya gusavu cukuru ucio na andu aria ikaria aitura riu. Nakuo ni ndagitiga ndona mai ni makinyira andu mai mega na magikena. Itokete Gacwe ni nyuma itura rigwitwo Kiganjo, na kuo Kiganjo twina muradi project ya mai ma ndobori, na rucini kwambiriirie na mai ma ndobori itura rigwitwo 22 Rurie. Umuthi miradi iria ndakorwo ngicugurika nayo ni tuge ni milioni 80 ciringanirio hamwe, iria ikoretwo ina cost ya iguru. Ni demu ino twinayo ni demu ya milioni 40, na iria ingi boreholes icio kuringana na gutobora na kudistribute mai ikoya milioni ta 40. Aikaria othe ni twaria nao magikiuka kurora muradi haria ukinyite kana mai titheru ni mekumakinyira. Mena ngatho cia mwanya muno kwi President Uhuru Kenyatta, tukiririkana ati project ici ifanditwo ni thirikari ya President Uhuru Kenyatta Nyandarua, kwa sababu kwa jumla tuko na miradi mingi zaidi ya 40 ambayo inaendelea katika sub-county mbalimbali. Ninawaomba kwamba walinde hii miradi. Mwanzo kabisa walinde maeneo ya hii miradi, walinde chemichemi za maji, wapande miti, walinde mazingira, na vile vile usalama wa vile vyombo ambavyo vimewekwa huko. Miradi mingi natumia sola. Mnavyojua ni kwamba gharama ya umeme, nguvu za umeme au kutumia nguvu za kawi ya diesel ziko juu sana, na nguvu za kutumia nishati hii ambayo ni ya sola inakuwa rahisi kidogo. Kwa hivyo tulinde, na nimewapa nambari ambayo kukiwa na shida yoyote wanaweza wakatuma ujumbe wao ili tuweze kufika kwa haraka. Na vile vile tumewashirikisha machifu wetu, mnawaona wako hapa. Tuko pia na polisi, kwa sababu usalama wa miradi hii ni wajibu wa vyombo vyote za dola za serikali, ambazo mimi pia ni mwenyekiti wa kamati ya usalama. Mai goko ni makoragwo mena thina hinda riri ria Januari, ni tuthinikaga ni mai muno. Ino ri ni rari na giko kiingi mbere-ini, no kuma yathondekwo ri mai macio ni matherete, ona ni mai mundu anginyua. Koguo ni tukenete ni tondu ni tuthereirio demu, na ona ng'ombe citu itingikorwo ikinyua mai moru, riu irinyua mai matheru. Na makiria ona tugithondekerwo miharati, ng'ombe citu miharati wega githambio igagikirwo mai ng'ombe ikinyuage. Riu ni turagikena, ni kuri andu mena thina, ona tani riu ngiaka nyumba iharia ni ndirataga haha, no riu tungikihingũrĩrwo demu ri ni tukugia na uhuru. Kinya andu ana uko kiandari ona taru ni kuri andu mokire na manja mena thina muno na guku Ngorika, ndakimera na